Ya. Hey. Sila namuhla eBFM. Azake BFM jama ngena futhi. Afuka atheleka ngathi live mabalene BFM indaba senkundla nasehlambanya. Ninjani nonke ngithi-ke ngiyanivusela sanibonani ninjani nayi-ke iyaqubuka imbida sa-BFM. Ngangithanda intenhle amandla ngamina isusu umuntu wamiphelisa indlisa nayo ngithola-ke bucopho bala zondwako babe sacolo nathi sacolo mlaleli wami uTektos address ngenzaba yebhasi ke sidaba sesithi fahla ngenzaba yetinkomo-ke nama projects ke lasala-ke alenga sisenhlanhleni thina basemhlambanyathi ngani ngoba phela ikakhulu thina bakala kazondwako-ke ingani phela bekavela khona-ke esitulweni-ke kuleli khetho leli endlulile noma-ke kule phalamende lephumile babesayicolo. Ikhona ke indzaba letimnandi lasiphathele tona ke letfake ekhatsi ke indzaba yemandi. Kuthi ke mandi ke i-project ke it was finalized a long time ago and we were also waiting for approvals from the big company around us yena ilelale ukuthi kusemaplanweni kamundi. Ithi-ke mlaleli ke wena leti-ke naletinye lethiwa i-BFM tiyalandzela masinyane nje ngabe ngimchumeka elayinini umfoka sayicolo wena nje kwakho-ke nangilwa lapho-ke ngiba le ngoma lena bayithanda kakhulu-ke bantu-ke ikakhulu-ke bebafise kungathi ngajuba-ke umnyaka-ke thine-ke sithi-ke la e-BFM ku-2024 le ngoma le ibiza ingoma yekuthi asiphumeleleni sonke sendele sikufisile. Yanzanza khetheka-ke balaleli basemhlamunyathi-ke nganimosheri-ke madatha balaleli bami-ke angithi-ke umchaphazo wami-ke masinyane ngifake babesacelwe yilayinini. Sesivele-ke sisemoyeni-ke balaleli nababesacolo-ke babesacolo-ke cala sivusele sive-ke babesacolo bese-ke singena enzabeni yebhasi babesacolo. Lema siyabonga ngoba ngabavusela sivisonke ndisemkhengudla semhlabanyathi ikakhulu sakazondwabo. Ingosi cabathi indzaba yebhasi indzaba lethinze emaswati kakhulu angalamhlabanyathi kokahamba kude nawubheke eBuluzi. So ngicabanga ukuthi yini lekufuna start nasicala nje singene ebukwayo siyichubekise la sayishiya ngakhona. Ibhasi ikhona bese isebenza indzaba yayo esifike ePhemiti lesuka khona eBuluzi ihambe via Abotshane ibuye ichamukele kaZondwako then bese ifike ingene eBhonya bese ihamba iya eMT eKosiwani kwesiphoqosini iyongena eBhabane. Sayilandzela ke cishe yonke le process although bebakhona bekanzi bangayisebenzisa ibhasi but yathi sithunywe abantu ukudlela bese ngaphingiswa ngayo sakulandzelela zaze zofika boarding lase ibeke iboard because kwake kwasidelay because kwaba nesikhathi esithi boarding akabekwa yakade transportation eBhabane but la ibeke iboard zase sefika nakhona yasebenza baye approve i-permit yethu. Kwanyalo lokusibambile ukuthi kwasekufika isikhathi lapho khona commander sadissolve khona kanti bese kwenzaba bese ifinal ukhona-ke babebekade asethembisile le bhasi ngicabanga ukuthi bazadinganinikela inombolo yayo ukuthi nje bebesitaba yifika sitayiteka nasifika kule ngavula inkundla siyithathe ne-province delisha siyichube ukuthi zifike ekugcineni emaswati asidakala. Singayisebenzile sodwana lesitawuke netakhamuti ngoba nje abazondoko zake zababuthisa zakhuluma nezenkundleni zake zakukhuluma kukhona besigijima nabo nje
futhi nje nabo labakubona abantu akhamuti la belisa nje bomgotshane bebakhona bomozwane Tule Lunzi boba bezimelane lomnye babo abadlamini Lokasiza bayethu ngabo ngalo ithemba ukuthi akusike ukuthi namhlanje ukuthi iParliament leBasta siyadide kasatholakala because bese kufike ekugcineni. Yes, siyakuva babesacolo, siyabonga babesacolo. Lo uvakala kabandi ukuthi indzaba yebhasi itawuhamba la kubosiwani yophumela eTule eMhlambanyathi noma ngive kabi babesacolo nasho njalo. Yes, le permit lesicela besho njalo ngoba beyithinta uma isuke babani ihambe eMhlambanyathi bosiphoxosini iTemboni. Bhasi bekasamaphepha ayo itawuhamba kathathu ngelanga. Ekuseni nasemini nansambama. Okay babesacolo. Siyabonga babesacolo ke kuhle letinye letiphuma embitene kaZondwako esigodini sakho babenzabulelako bongathini nje leti tawu basematheni nje na usuka noma ke noma ungena ke office. Kude lokungakanani nje ngenza ukuthi lokusolo siphusha ngone manje ngicabanga ukuthi iproject lenkulu edzinga ukuthi siyiphushe selihola ke nalo kufanele siphushe lokunenge sisembe ukuthi kutaba nemhlangano yokuqala sive ukuthi sive sithini sisisa lokwenziwa inyalo ngoba lana senza ukuqhatshwa ngithanda langokufuna abantu sibekele ukuthi lenakuqala unyaka lapho khona nathi sisabe sesehhovisi khona sive bese sesiyasho ukuthi sifuna ini ngani nani bese sesisebenza bona kanjalo nje ngakhuluma ngalawo ma-project lawo ke nalamanje ke mhlawumbe ngasho ukuthi nalokunye kulofaka i-factory shelter yenza nje sinayithuba siyihunda ngeke siyekelele lokho siyekele thuba laseMhlambanyathi. Okay babe sacolo ngicela babe sacolo sesike sitinde kuna indzaba yemandi 2 minutes nje labasiphayona labadzala ngala ina indzaba yemandi ke la esigodini sakazondwako lendzaba yemandi ke how far nemaphethelo ayo ngoba nangigcina sikhuluma nawe sagcina sikhuluma tindzaba letimnanzi ukuthi seyifinally indzaba Solomon ngabese iyema lapha la sagcina sikhuluma khona ukuthi indzaba imeka Montigny. Yes, because indzaba cishe ngasho ukuthi isemeka Montigny but nakhona sinehope ukuthi nakuchuthe kavulwa nyale imisebenzi itawubuya ichubeke because ngathi end December sibenayo ama-meetings lapho khona beku-micro project naye baka-Montigny but unfortunately angaba successful wakhanya ukuthi sekukhona lokungakahambi kahle mhlambe ke noma akekho ke na lelo kangafanele selithole kaMontigny forest manager but nje sithemba ukuthi because lokukhona nyalo sekufuna sisayine i-MOUs sitakhamuzi singumanga kaZondwako nenkampani yakaMontigny uze kukhonekala ukuthi kuqhubeke ama-designs asendiwa konke seku-micro project kumanye mumo uma isonje ukuthi sithole sisayine le-MOU ukuze sikhona sithole la mali but ke sinalolo themba ukuthi abantu abadala batayithatha sisebentele nakuvulwa nje immediately kuvulwa nje kusebenzini ngoba basisebenzisa nebakaMontigny ukuthi nakuvulwa nje batasi-attenda sichubekele embili. Siyabonga babe secolo tihle kakhulu leto tindzaba kule ntuthuko yalapha ke kulelo hola ngengeva ke tindzaba letithi ke lihola ke babe selimile ingabe imbangela ukuthi lihola ligcine selimile yini babe secolo. Ngosi lihola ke ngicabanga icontract uye kuma holiday nje alikeme hola liyachubeka because nabagcina nje batawuvala bebaplastela akeni nje ngosingalamafishali so nophathi ngetakhamuntu ukuthi lokwazi kubebheke ukuthi kwende sisetukwabo solo sendabona nanyalo ukuthi sakhe toilet but lesetukwayo siyakha namanje. Siyabonga babe sacolo sikhathi sakho ke babe sacolo liyakuthi nalivula ke le office labo babe sacolo noma ke inkundla nayicala ke kusebenta siyawuvele thina sihlale ke tindlebeni tabo babe sacolo ke sifune kuva ukuthi ithini ke iprogress yelihola angifuna ukuthi iprogress yemandi ithini ke iprogress yebhasi ikakhulu lenzaba yebhasi ngiyo nje ke lesihlupha kakhulu kunana indzaba ke babe sacolo lenye lana na indzaba ya naku kulahleka kwetinkomo ke la indzaba enkundleni yaseMhlambanyathi
Ngathi ke babe sacolo noma ukile walithola lithuba ukuyiva indzaba lefana naleyo uma ukile walithola lelo thuba nabe umuvo waba besacolo angathini nje ke kuxwayisa ke sive senkundla semhlama yathi naba bomakhelwane bethu bomangqongqo la ngoba inkomo cishe ngathi ingcinamba lenkulu kakhulu nje ekuvaleni kwemaholiday nje inkomo tiketa lahleka bakhala lethi matho sike safaka nabalahlekelwe emoyeni sizama ukuthothisa bongathi nje babe sacolo. Enkosi leyo indaba lekuhlungu kakhulu lesithinzako ngathi thina nje bakazonda bisithinzile siye ebokhisini singasimo kahle kakhulu emaswada kithi alahlekene lokhu ngathi thina sodwana ke kushaya ekhaya ngisha yonke lapho umakhelwane kepha ke iqiniso lithi ubekwathi sisukumeni sonke Nkosi simaswati sibambisane Lasta sisukume kahle sonke because lokho sinembolelo lethi ngeke kusuke abantu bakhashane bathatha inkomo emaswati la ngithi thina emaswati ngisithatha inkomo siyothisengisa kepha ke ngicabanga ukuthi kulethe indlela mhlawumbe lengasho ukuthi thina siyilandelele ngidawubekisa nje kukhona lapho khona ngabe ngesibasilunga leParliament ecourt indzaba yetibaya ngayibona ukuthi eliqiniso silesabwenta sibambisene amaphoyisa isikhathini lesisemuva inkomo thamba la manje amaphoyisa aza-organize sithatha lana singumangconzo singulamgabi singumhlabanyathi amasiphokosini asithatha salenda sesiteki sithatha wenza ubuka lokuthi khona bancoba njani sowuthathisa safuza ukuthi mancoba vele kwakha letibaya siphumeni mhlawumbe siyolusa khona inkomo nje ibe ndawonye although thine le-environment noma ngelenzayo yangakithi ayisile sivumela kahle kuloko thine leziti lenza letinkulu letimaplazi sekudlisela njeka lapho sithatha wena but ngicabanga ukuthi asesithini nyalo mhlawumbe singemaswati asekwenza yethu sonke nanakulonke le nkomo achubeka wabambisa namaswati siyeke lapho sisikhelelane ngiko lokhu kubamba lokunenkinga kakhulu ngingawubekisa nje thina njeka namhlambanyathi sake savakashelwa ngulekelela Army Commander atokuteka sibona nabo bafuyi sitokuteka yona lenza bayilahleka kwetinkomo washo umlomdzala ukuthi ude inkomo letinajuba lana sikabambisana naletakhamuti wabeka tincabekelwane wathi la into lengeleka la ude inkomo letinajuba masotsha khona manje ingayini takhamuti because takhamuti tikrosa nawe ndene kanti into letiphinze tito ngawuthini tito saveya ukuthi masotsha mangakhi nakuphi basitaka thoka ukuthi nje lokucrossako bangalivimba lento leyo sesabona ukuthi okay sekusigongonyo cause vele thina sijute nemncele leminye into sihamba siyotenta ngale sikinze sibuya la but sabona nakhona kukhona lokubambisana kahle ngathi sivele kufanele sikwende siphumeni kiko asiphumeni ekuthenini sisebenzise kabi mhlawumbe nalabe mthetho cause njalo babakhala ngathi vele ukuthi bona basetshenziswa ngithi kabi bagadza but thina sibapatrol bese sitshela tigebengu ukuthi hayi bangala bese baphuma ngala asibambisane nje simaswati singayinqoba lento le cabanga ukuthi sitawubona sisaqhubekele embili nathi sitawuhlangana singowenza sibonisane ukuthi sesingenta njani sive ngabo bafuyi seyile singaphinde yendiwe bona kubuhlungu kakhulu lokwentekako kakhulu nase tawubona ukuthi kusuka kozondwabo ndihambe ngetulu kwa-20 kilometers ngihamba phansi sekude mhlomunye kalohlangana nabo uyabona ukuthi eyi lento leyo ayisiyo lesingathi mhlawumbe singayijabulela mina ngako lokuthi vele ngeke kwenteke kusuka umuntu walela iswati yakhona le eSouth Africa bese asuka atokuthatha la ngeke kodwa maswati lala asesisukumeni maswati sibonisane singena njani nasembamba vele ngicabanga ukuthi phasisida ukuthi sikamshaya kepha simelaphe yathi ke laba mthetho bathatha indzawo nasesibatholile uma siphuma umkhankaso ngoba phela thina sicucudela ukuthi singase sithathe umthetho sobeka etandleni noma ke siubisa ke kithi sinebantu ngoba sinebantu sikhanza ukuthi sibese sisebenzisa inhlitiyo nambe njalo Nkosi bengithi cha singabathinzi singabendile kodwa sibalapheni Nkosi siyabonga kakhulu babe sacolo isikhathi sakho zabukelako sithi ke saqhubeka nendalo kunyeleni kwendako ngalapho la ningakhona inkosi bekanye nani ke sibonge kakhulu
Siyabonga kakhulu Nkosi, siyabonga nayibene isuku lolu kuhle Nkosi unyaka saqala. Siyabonga kakhulu ke kuphuma babe sacolo ke lapho umlaleli ke CBFM sizama ke umlaleli kuthola tindzaba ke letimnanzi ke lapha tithi ke indzaba yebhasi ke ngangithola kahle ke indzaba yebhasi ke babe sacolo na ke address out le bhasi lebayilungiselako yawuthi isuke la eBhunya ihlabe la kubo Siwani yawuphuma eTule eMhlambanyathi iphindze ibuye isuke eMhlambanyathi iye lapha ke eTule eMbabane ke manje ngabe sangisatholi kahle ke ukuthi iya eMbabane yachubekela ngamanzini kepha nje iyawugijima ithi Bhunya yehlele kubosiwani Mhlambanyathi igijime totonke leto tindzawo leto izofika eTule eMbabane ke leto ke tindzaba letithi atibe mnanzi mlaleli awuthi ke mlaleli wami selapho ke ngisazama kuhlanganisa laleli bucopho balapha ke embangave ngiyafisa ukuthi ngigcine ngibutholile nabo ngigcine ngibufakile emoyeni kube khona le sikuphefumulako ke ikakhulu kuna indzaba yokulahleka kwetingoma icishe ke bonke ke bahlonipheki bethu lesiba cele ukuthi bawusilungisela ke inkulumo ngale ke ngaseParliament cishe bonke bakhuluma ke livilinye lekuthi kutawubambiswana kulahleka kwetingoma lokho ke ngilokumnanzi ke kakhulu ke mlaleli awuthi ke mlaleli ke wena ke uhlale lapho ke uve bunanzi beBFM mina ke ngisathi ke kushaya umchafato ke ngisafuna ke babe Dlamini lapha ngishare embangave ngitawuzama ukuthola na Copho baseBhunya bulukhuni ukuthola kepha bududane kunami angathi kwenziwa yini umlaleli wami kepha ke ngalelinye ilanga ngamthola ngiyachubeka nanyalo ngisazama kumthola awuthi ke wena lapho khona ke ube mnanzi kanjalo ke mina ngikhethe ikhanga la iba busy ayi ke mlaleli wami ke ngihamba ngiyabuya ke hayi ke mlaleli wami vele ke hayi kukhomba kuba nebumnyama ke kuthola ke lamalunga ami lamabili Mbangave naBhunya buqopho hayi ngithi ke mlaleli wami ke utawuchitheka ke kusetshedwe umlaleli iBFM uphume ngathi tonke tinkhalo kuyawufuna lusito noma ke kuyawufuna tindzaba kuleti tawakha inkundla yaseMhlambanyathi kala umagama ke mlaleli wami ngithi ke uqhubeke ke wena uhlale sangweni ulalele iBFM sikhona mlaleli lesicela lesiqinusako mlaleli wami kulama link lesinisendela wona lapha ka Facebook sicela ukuthi niwalandzele ke lawo ma link lawo atawufaka lapha ke kule channel ye aka BFM lapha ke ka YouTube nofika ke lapha ka YouTube uyayibuka ke uyayilalela ke ulalela ke lokho ke lo ufuna ukulalela ke ungakhohlwa ke chafatana leli button lelibhalo ukuthi subscribe kunensimbi nje lapho umlaleli ufike wena ukhafate lapho ke noma ke sosipha ke i-like ke nema comments singawajabulela kakhulu lapha ke ka Facebook ama comments singawathukasela kakhulu Ingumbonga kaDlamini ke lapha ke evula indlela kazondwako kababeshivi phela muva ke ngithi ke mlaleli wami ke nine ke ngithanda nonke emakhaya ngeke ngiyekele ke kulethela tindzaba ke BFM ke nani ngeke lapha ke tinqundle tekuchumana ke ngithanda nonke abanye bayithola ke bakhashane ngenyive lapha ke bathi bayithola ke lapha eWitbank ke ngijabula kakhulu Ingumbonga kaDlamini ngiyanithanda ngithi ngimthanda nonke nisale kahle
behlezi ngithanda noma bethini wena umuntu wami edali umuntu wami BFM